ration card non long lihat teman dah ration card long iskan long ke Aadhaar card long dua ni je. Kalau nanti bengong nanti pudah manji. Lalu pulang dah nanti ration card dah long itu, long lihat tuan dah. Osman Bharat ke socelang han lakh poven cenglo. Otu lumri tu hujan lakh ni 7 lakh troksia tangka ke si kecilang apaan ake jo ipenal tu akar long itu. Si lahaya waisar gute yang tu long ji pulang te nili long mang wepran lokal misi unity mu ke hai penal tu kake mana. Osman Bharat kan ke pena di pena na tu lah lokal misi pen na tu jepon te ino kan na claim pi poto si kecelang dia si ningkan si pen lakh ho tangkan nang tu ake jo pe cross nang di phule ne poita Guwahati le ne poita Delhi long tame Mumbai long tame Chennai tame noho government hospital apen private nursing home tame recognize laso government recognize hospital an ke na tu nursing home an ke lakh ho an ke ake joy pensiona tum sekit langat farman ke सरकार में से गवर्नमेंट में से ना पिपिजत लाहे अमर साई जों से ना तुम एनंगी पुलोंते पेना पेंटा में डायलॉग के लिए मिसी यूनिटी मो काय लो ना तुम चकोंटेक नो बांग ना क्लेम पियत पो लासी non kado e bunda na tumphan churo lo lapen ke pini laso cek na keron laso a program ke ran sikang tonik kok lo lapen ka pijub lo lapen na tum pini akisu a problem ke doang da me dago ke le nasi na tum lo kakira na jap dunji lapen ang cerap cheto dunji lapen kopene nang li hune belum da jingi phanang than pone tum chingwai ching sai pe kapicun ji apani tum bori pon fokus na tum ha lam cha pisi na tum ha Persing rong ke hai MBC opijit kro ke hai MBC Longson be ke hai pentang lo abarin deputy chairman tangga ke hai pentang lo joint secretary deputy secretary years or beneficiaries ke doan lapen ke beneficiaries satu lapen press media lapen jil pujil piatu nama tu mapan alam cakateng kan nili pinila ke sida official na tu bana gor niklo tapi nama tu moda revenue department pen joint secretary long president tu original check apa belong ekji lapen je nili nanga cara teng pen team edon ben ban pt pada pl bodi oh local mc akai ban pl wala local mc sina tu ban unity mu akai sina tu bana gor lo ki bom lo lasi ini tu malam cara teng kan ke, na tu bang, nang pitai lo, long le tapi akhir joy pen, nang PG pulau hem cikim bong bang, ke dorde si, aprang ke landless pulau te donar kebel, api pulau sabta long le wipin, pulau le tu moko, le tu aning ke me yang tin ke me, pensina tu mana ngapi lo, ame thang long le si. Lokal MBC unity mu ke hai kana tuhan nang cipijan kado hoi tana tu richard thala unity mu ke hai lagi la son MBC na tu long le aprang na long le lo modern vida long le la la sino na tu ban kai tai hiu jume pin no na cerap itu nun wer no la si mu apil tu na tu pipi mana tu toar ben cenglo ki ju na lang ben cenglo lapen na ye orono ski mace peluang haro kri ini dah suri phoke pen mo dabom ben suri ke thomana ke joy pen aje peluang na to ai kono longji kamura kilinga ke hai abarin IMLA Dhorom Singh na ke hai lapen ke na aje tong da local MSC unity mu ke hai MSC Ujut Kumar dia ke hai MSC sedangnya pintar di kero nang itu jitu kenang shot lang doa lapela em kacikim ji kado obye pan sidame dorlu kali busame akera pan ke pini pen rom po raso ke la ni krep bom si kado le to pachok itu te la am pen si ni lam te into niklo kado obye nang cetom lu airport nang itu pan pachoro lo kado kalau ada gitu
kota BPM gitu abang pulang itu apaan judicial court yang eviction dia tu lasi mingkan isi apa yang mau dilihat na tu mana reflect nong leci dino ni tu kan dua Thomas konsultan nong leta nak hidung pok lapen ke yang kaci kerja plan ting tame ake joy pen karbela Thomas konsultan nak ponpo lapen ke tangkap polisa tame itu karbela Thomas konsultan lagi si isi family pen rabun popo Rasulullah cara teng pen finish so cekero no cetong lu haromada mele dorsing orang kehai lapen ke karbela Thomas konsul land revenue in charge of morsing sa kehai iem modal jadi kira bukan kehai iem kambra kiri kehai lapen kenanga cetong lu somai no itu kopai jemelo abarin IMLA abarin na chairman karbela Thomas konsul Dharam Singh Tero na kehai MEC Mudurjo dikira bukan kehai MEC UJD kehai MEC Junidi Bunga kehai MEC Obijit Kro kehai MEC Longson Bea kehai Bendang Lok abari di chairman kan jatra kehai Bendang Lok MEC Hatsing Rombha jadi tu donker truk kita landless longle telang abipin apan si cekaran ini bagi people bang sopan officer labang ke akaprek apa donker free bata ke bata long edge pala itu kerana lang ini oh 35 36 oh 35 Pini bang serial distribution po pini bang keronji bang ke bang shop pini bang keronji po pada ki mana tu official inut baino Robinson Terra bailo so boleh mana tu pasang Robinson Terra nali ada jawab Hola, Marcelo Puyol. তাত তেওঁলোকে লেণ্ডলেছ বুলি কৈছিলে আমি সেইটো বোৰে মানি লৈছোঁ আৰু ভেৰিফাইডও কৰিছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টোটেল মানে গোটেইখিনিত 35টা ঘৰ থাকিবৰ কাৰণে 8 বিঘা যিহেতু আগতীয়াকৈ চৰকাৰে ঠিক কৰাইছে সেই 8 বিঘাত মাটিত তেওঁলোকে মানে উপযুক্ত মানে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ হোৱা নাই সেইকাৰণে মাটিৰ ঘৰ বহুত একঠা কাৰণে হ'ব সেইকাৰণে আমাক মিনিমাম এনেকৈ কমচে কম এনেকৈ 2 কঠা মানে মাটি হ'ব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই আৰু নিৱা যিটো ৰংপাংথিৰত যিটো জুডিচিয়েল কোৰ্টৰ ঠাই যিটো বেদখল আছে তাত এভেকশ্যন কৰা হৈছে সেই এভেকশ্যন কৰা মানে আগতীয়াকৈ মানে 8 বিঘাটো মাটিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাত ঠিক কৰি দিয়া হৈছে তথাপি এওঁলোকে যোৱা নাই আৰু এওঁলোকে 35টা ঘৰ আছে সেই 35টা ঘৰ গ'লে 8 বিঘাটো নোযোৱা বুলি কৈছে তথাপিও মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে মই 6 বিঘা আকৌ দান দিলোঁ আৰু 6 বিঘা আৰু 8 বিঘা মিলাই কিনি টোটেল 14 বিঘা হৈছে সেই 14 বিঘাত মানে এওঁলোকে এতিয়া যাব সেই যাব এতিয়া সংস্থাপন হ'বৰ কাৰণে আৰু ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ফালৰ পৰা আৰু 1 লাখ টকা প্ৰতিটো ঘৰৰ কাৰণে 35টা ঘৰৰ কাৰণে প্ৰায় 35 লাখ টকা তেওঁলোকক আজি চেক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে আৰু তাৰোপৰি এনেকুৱা ঘৰ বনাব ঘৰ সাজিবৰ কাৰণে সংস্থাপনৰ কাৰণে যিটো ঘৰ এটা ঘৰৰ কাৰণে 4টা বান্ডিল টিং পইচা 1 লাখ আৰু 4টা বান্ডিল টিং দিয়া হৈছে লগতে সেই ঘৰ যিটো বৰ্তমান ঘৰ বনাব সেই ঘৰ ঠাইত মানে ৰাস্তা পানী যোগান পানীৰ ব্যৱস্থা লাইটৰ ব্যৱস্থা সকলো কৰি দিয়া হ'ব আৰু প্ৰতিটো ঘৰৰ কাৰণে আৰু
চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে PMAY ঘৰ এওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে মোৰ ফালৰ পৰা লুমাজঙৰ সমষ্টিৰ বাহিৰ যিমান আছে অহাকালি বা পৰহিৰ পৰা এওঁলোকে মোক যোগাযোগ কৰিলে হ'ব যে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ কাৰণে তথাপি এটা আছে যে 2011 চনৰ চেঞ্চাছত নাম থাকিব লাগিব যিহেতু যদি নাম থাকে তেতিয়াহ'লে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰণে অহাকালিৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব Sebarbo, ada sekarang gitu non occupied atau mapan eviction, so eviction dia kan api CM sal, macam tu dalam longhang alang li, abang si caklo je long li tame, government mengitik bidang do, apa mesti itik bidang do lo ciriran kep lagi, tame lang li tum dam dia bojo ini, dapat eviction nang kau lo, nasi eviction dia pun tame lah ciriran kep long lagi non, tapi pi kau lo sudah katum kep macam landless kemudian long li tapi pin ciriran kep dulu, lapen api aku dordi pusi, don hongker apa, ando kau apa dordi lagi pusi aku nilai jungjung ini dan damai ciri truk repeat dan siap dung head ciri truk pen ciri nakap ciri grip dia long lelong hotel langsung long le alih biar lo hasil langsung long kami aku macam kini tu hanta CM sarkar mana karena otomas konseling pen ini lak sisi cek ron pun lo hasil antuk tak kali lang aku ding mana macam kini hanta ban pli edolong ban pli dapat hik pun lo lapen jod kali ke bangji langan ni bangke mire tum mana karben otomas konsel pensi tu sisi pun lo je PMAY ahem tame adon tinta ipon lawi fansin ni tum sisi pun lo lapen toar lapen kemi lapen lang pana ring tame ni tum mana lapan sisi bang dulu jala angto na hubida kibi pon lai pun bangke